Monument pel dret a decidir. Ribes de Freser, 2017. Xavier Rico i Pep Ubach. Inscripció. Ribes de Freser pel dret a decidir, 2017. Monument situat al carrer Massana, a la confluència dels rius Freser i Segadell, a Ribes de Freser, inaugurat el 10 de juny de 2017. Obra de l'arquitecte Xavier Rico i el ferrer Pep Ubach. Inscripción. Ribes de Freser por el derecho a decidir, 2017. Monumento situado en la calle Massana, en la confluencia de los ríos Freser y Segadell, en Ribes de Freser. Inaugurado el 10 de junio de 2017. Obra del arquitecto Xavier Rico y el herrero Pep Ubach.